Sisesikhumbuzweni sikamkhulu welanga la ekhaya-ke eManazaretha. Mase lapha ekhaya silinde iy'nto ey'mbili esiy'tholayo. Uma uhambe kahle uthola iy'busiso, uma uhambe ngokutheka uthola iy'qalekiso. Konke lokho kutholakala la ekhaya. Sibonile thina kwenzeka noma ngingalibonanga ilanga kodwa imisebenzi yalo ngayibona. Khona umuntu, khona umshumayeli owayekhona la ebandleni okwahlinzwa inkomo, yahlinzwa yaqedwa inkolo. Wathi umkhulu mayesebuza ukuthi siphi isibindi sayo, kwathi umshumayeli sesitholile isibindi lesi. Mayesithola isibindi wasephendula umshumayeli lo, wathi baba ngingenaso isibindi. Wathula umkhulu wasemuda, inkomo ibingenaso isibindi. Wasithi umkhulu othathe lesibindi nozosidla lesibindi uyobonakala ngombala. Nebala simonile lo baba obehlafuna ahlafune khwife phansi. Ngoba la ekhaya izimbili lejulanayo, isiqalekiso sithola lesibusiso sithola. Haya wako na mapera kanye nila belungula. Hawa kwa hiyo mapera. Kwasale badala bankulunkulu ethi lo mshumayeli inkomo ingenaso isibindi. Wasethi umkhulu dlala leso sibindi ubonakala ngombala. Ngempela-ke sikhule la
kunijile badala makulu wenzeka lekhaya ukuhlula umuntu wafuneka ukukholwa ukuhlula ingqondo yakho nokuhlala ukudlula ingqondo yakho wakho njani inkomo engenaso isibindi wena unaso umkhulula mayithinta ibinje ibazobayishilo ngoba nalona wadla isibindi wayithola ibusiso zakhona ngokuthi ahlale ehlafuna njalo ehlafuna ihamba ehlafuna ehleli phansi yaququde yafele phansi ziyazidinga izumunga awuthina ababiziweyo awusimbuke ufika belungu uthiwa wafika belungu emzini sephambili basebecela umkhulu bathi siyabe sicela usinike abafana kaza baba u20 noma bayishumi sibafundisa ukwakha babuye la sebenolwazi ngokuthi bezokwakhela izinto ofuna zakhiwe la imizi indlu efanele zakhiwe wase yabakhipha-ke labo bafana umkhulu bahamba bayofundisa ukwakha base befunda bephasa beqeda bese babuyisa umlungu sezobalethe kumkhulu
umkhulu wasebamukela wasethi bantu bami ngoba senifundile senikugodile ukwezokwakha ngizocela ningakhele indlu ethize wasi kwakhona owayehlakaniphile kubona kanti ukudlula ingqondo wasithi sizoholani wathi umkhulu ilanga uyawazi ukholo lekhaya ukholo isibusiso lekhaya wasithi lona ngeke ngisebenzele isibusiso wasithi umkhulu we okay ngeke ngibone nje uba nawo umuzi la ekhaya uyabona uma unakela ekhaya ukuthi wenze into eshoshembe uzongena ezulwini kodwa uma ungayenzi into eshoshembe uba nowakho owenzayo sohamba nawe kodwa uhamba kabe kube khona lodwa kwakhona wabe sethi lo mbhemu cha ngeke ayisebenzele isibusiso wathi umkhulu ngeke ngibone ukuthi uba nawo nomuzi nebala umuzi akabanga nawo leso sikhathi iminyaka ngeminyaka engenawo umuzi uhambe isikhathi amvelela amabhadi lokuqhamukayo ukuthi iyakhanya kusithele kuyena kodwa engayitsheli ingane zakhe ukuthi yini engiwakhe umuzi naseyibuya iy'ngane zakhe seyizele sezidlala iy'ngane zakhe seyibuya siza kumina zithi baba sesiyitholile indawo siyazama ukwakha kawakheki ngicabona uma sebehlala emadolobheni eminyaka engaphezu kwa-30 bayayithola indawo abantu bayakha kawakheki isiqalekiso sabe waphezu kwekhanda labo abakhona zaseyifika iy'ngane zakhe zizobika la kumina sekuyimina zathi baba siyayithola indawo siyawathenga ama-blocks kodwa ahlale esayithini aze asithwe isikhotha akwakheki sengithi mina kuzona lezi ngane zakhe cha ake niye kubaba wini nombuzi nangibuzela kuyena ukuthi anitshela iqiniso ukuthi kwenzakalani ahambe nangibuzela kubaba wethu azange asho yini kumkhulu ilanga ukuthi asebenzile lesibusiso la seyihambe ingane zombuzi ukuthi ubaba kanti sihlupheka ngawe baba wathi umkhulu ilanga ethi makheleni indlu zikade senifundisile wathi awusebenzeli isibusiso wena naye bawayisa ingane wakhala bayabuya lawo magama kamkhulu ilanga ney'ngane zakhala ke babathi isihluphekiswa uwe saseyibuye iy'ngane ziza kumina zathi baba ngenziwa njani athi mina khiphaneni nako ngicele umkhulu ilanga ukuthi anithethelele ngoba phela umkhulu ilanga umthethelile base bebuya ingane seyiphethe nembuzi seyitshele babazi abantu abangiyayazi leyo nto mina kwengidla ngisaba ukuyisho kodwa mina ngaqalekisa uphakame nto ngeke ngeke ngokubonakala ukuthi wakha ilomuzi base bebuya abantwana bakhe naye yathi mina beyaneni nakho noma imbuzi hamba bawutheni imbuzi obuya nembuzi bathi celani phela kumkhulu ilanga ukuba nanithethelele isona sasibekwa phezu kwenu asisule base bekhuluma-ke bebika
ngathi ibona inkosi babusise namhlanje banawo umusa. Uyabona ngeke ngitshele ngento eyiqalisayo la ekhaya ukuthatha. Sonke sifuna nje wasila sifuna ukuya ezulwini. Kodwa ngoba yithatha uyaphuma ezulwini. Ngelinye ilanga kufika abantu wePhalamende bona laba basontayo. Hayi bafika bahlala khona. Sebehlala phela le ndlela ukuthi usheba basamazi. Sebesuka bayahlangana ngoba kuba nomngane esontweni ngoba nomuntu esonto naye umngane. Kuyahlubuka nomngane esontweni ngoba usunomngane weniphume emthethweni washebe nakhe imithetho. Sebehlangana ke lababhemu laba babhala incwadi bayifaka ebusuku bayifaka ishiqha ngaphansi kwesicaba. Incwadi ibhaliwe ukuthi shembe kumlicathi ufane nathi uhambe ngeenyawo njengathi. Bayibona umkhulu lencwadi usethumela isigijimi ukuthi sengazivele sobiza umkhulu inyanga yezulu azombonisa naye imikhuba ekhulu ezoma Nazareth. Sebefike bayifunda ke lencwadi. Bayakhungatheka nje befunda lencwadi sekwenze njani sebehlangene abantu balekela ukuthi sebethakhulule icathulo. Bayazi ukuthi ayikhulelwane kodwa olekanini. Uhambe isikhathi yenzeka sambe nawe la kanti kade walahlwa unikele uyenza yonke into eyenziwe esontweni kodwa kade walahlwa imali ayithengi umnyango wezulu. Umnyango wezulu uthenga ukukholwa kwakho. Amen. Uhambe isikhathi ubaba uThixo esekhaya eNwezivele. Hayi le ndoda ithi ePhalamende eyela umadoda iyahamba emgaqweni iyabonakala njengathi isangene. Ubaba uyayazi le ndoda le iyumshumayeli ePhalamende. Bese ubaba yasondela kuyona hayi baba uyapi baba. Besithi le ndoda iya ngasemthebheni. Besithi le ndoda ngiyePhalamende. Athi baba usudlulile ePhalamende athi hayi indoda ngiyakwazi mina ePhalamende. Ubaba usebona abanye abafana bakhona ngase-Afrika usebuza kodwa usekwaba njani lo mnumzane. Laba bafana bamaNazaretha bathi baba ukuthi useyasangana yilaba babhala incwadi befaka ngaphansi kwesicabha samkhulilanga. Namhlanje useyasangana usekadlule ePhalamende engabuli ePhalamende athi ePhalamende ebe emthebheni. Ngoba mawudlala la kwaShembe ukuduwela umuzi wasebuhleni mkhulu umuzi wasebuhleni kodwa uyaduka ungawuboni. Konke indoda yayisebenza kubaba yayithi mayigqoka uMnazaretha yayithi igqoke i-overall yomsebenzi ingawubizi uMnazaretha. Ithi ngayiguqele enye indoda kuhambe isikhathi yashona. Yayisuka khona netuzane beyebuhleni yayisuka khona la ngoseme beyebuhleni. Kodwa ingasake emhlabeni oyiduwela umuzi wasebuhleni yahamba wazovuka inyawo ibuye umakhosikazi ayithi ayisawuboni umuzi wasebuhleni. Mayifikile ekhaya endlini iyaluleka ibe yindi ibe ngangesigqoko sagesi kukhaya izingane khale bonke abantu.
kufanele siyazi leso esizele la singazenzeli okwethu ngoba okwethu akusise ndawo. Ngabe sengiyitshela-ke le ndoda le, ngitshela abafozana le, cha zamani isilwane nimcele intethelelo. Base besizama-ke amakhosikazi akhe isilwane amcela intethelelo, wagcina ngalelo langa ukufika aluleke ekhaya ngesigqoko sagesi. Ingakho ngitshela abanazarete ukuthi la ekhaya uyayithathela isibusiso nesiqalekiso futhi uyayithathela sona. Bakhona lesambayo nabo bayazazi wayibona ukuthi mina sengiyaya nje esontweni ngoba abantu abangiboni. Sengasho nakwami ukuthi mina mangihambe emhlabeni nohambisa imbuzi shembe nongicela yonke intethelelo ngobone sengibonile. Siyahamba nabanye abantu bayazi leyo nto ukuthi sebayisho leyo nto. Iy'ngane zabo ziyazi uma behamba emhlabeni bayobuya badle iy'mbuzi ekhaya. Ngiyanicela-ke amaNazaretha amasila asambe ngobuqotho ekhoneni lukashembe ukuze siyibone indlela ekhaya ezulwini. Ngoba sithi masizana sithi sisebenzela uzobhala amagama ethu encwadini yokuphila. Akekho osebenzela uzobhala uzosula igama lakhe. Kodwa kuyenzeka-ke uphuma usuphakathi. Ngiyafisa-ke bantwana bakaNkulunkulu ziphendule kwey'nhliziyo nisaphile emhlabeni ningafuni ukuthethelelwa kwey'mbuzi. Ngoba imbuzi ayilazi icala lakho, wena ulaziyo. La ekhaya kufuneka kuhlaniphe kakhulu. Futhi akufuneki la ekhaya usazi kuthiwa alifakwe libe nodaka. Funa ube yikho lelithandwa abantu. Bangasaba abantu ukubuza into kuwe. Ngoba uma wasethiwa alifakwa kuwena wasiza ngani abantu? Bakhona abantu abazofika la badinga usizo. Uzomsiza ngani umuntu ofikayo? Thina sesigcwele siyazi nenhliziyo yakho ukuthi ibomvu. Kodwa uyasenzisa sakholwa. Ngifisa ukuthi uNkulunkulu anganikhumbula amaNazaretha niphenduke. Sibuso selezulu.